आनंद महापुरुष पदारविंद तले अनंत कोटि कोटि दंडवत श्री श्री चतुर्धामूर्ति पदारविंद तले अनंत कोटि कोटि दंडवत। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आज कलिकाल अंतिम समय ये घोर कलिकाल हलाहल विष मनीष जीवन मात्र क्षणक आज थी अबा काली की नहीं। तो ये मनीष आसी किसी दिन पुण्य और धर्म एवं सत्कर्म करी ये भव संसार उतरी जावाई। तेणु ये महापुरुष अच्युतंकर वाणी महापुरुष पंचसखांकर वाणी आज सत्य प्रमाणित हो जाउछि। महापुरुष लिखिले सत्य सुधर्म जीव सबु बोई ज्योति समायेन राणी
জানিয়ে বহুত হরিবে ব্রাহ্মণে নিচ কর্ম নিজে আচরিবে নিচ স্ত্রী প্রাণী জানিয়ে হরিবে ব্রাহ্মণে নিচ কর্ম আচরিবে এগার বড় সুবাই অর্জুন জান জয় জয় জগন্নাথ শ্রী গুরু বিহরঞ্চ নাম শ্রী পুরাণে কবার হরি বল শ্রী শ্রী ସଦ୍ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେ କି ନିଚ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରାଣୀରେ ବହୁତ ହରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନିଚ କର୍ମ ଆଚରିବେ 11 ବର୍ଷ ବାଳିକା ଗଣ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇବେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବାଣୀ যে কলি যুগরে সত্য সুধর্ম জীব সবু বুড়ি জ্যোতিষ মানে বিদ্বান পণ্ডিত মানে ଆଉ ନ ଟାଣିବେ ଖଳି ଏକ ଗର୍ଭରୁ 3-4 ସୂତ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଣୀ ମା କଳି ଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଏକାବେଳକେ 3-4 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ସଂସାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ହୋଇବ ଔଷଧ ବ୍ୟାଧି ଅଚେତ କଳି ଯୁଗରେ ଏଭଳି ରୋଗ ପୁଜିବ ଯେ କି କୌଣସି ଔଷଧ ମେଡିସିନ କାମ କରିବ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବାଣୀ ତେବେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉଠିଯିବ